Halo, dobro večer Vlado. Dobar večer, čujemo? Jesmo. Odlično. Sve u redu. Super. Evo, sa prijašnjim gostom smo pričali o testovima, pa evo, pretpostavljam da si ih ti ovo ljeto napravio barem 15. Pa ne, nisam, ja sam se cijepio na vrijeme, pa imam COVID putovnicu i s tim bez problema putujem po Europi, a i šire, bio sam u Americi, to je jedino destinacija za koju mi je trebao, ali običan brzi antigeni test. Naime, bila je ove godine zgodna situacija što se nas Hrvata tiče, da smo mi mogli putovati u Ameriku, pošto eto, Hrvatska nije u šengenskim zemljama, pa evo, to je prvi put bila neka korist od svega toga. I onda smo upoznali u Dubrovniku na aerodromu, moralo se putovati, dakle, ili Dubrovnik, Beograd ili Istanbul, nije se moglo čak niti putovati preko zapadne Europe. I onda smo vidjeli ljude koji bi došli u Hrvatsku i boravili po 15 dana, da i dolazili sa računom od hotela na check-in u aerodromu da bi s tim mogli letiti u Ameriku. Dakle, Austrijanci, Francuzi, Slovenci i slični nisu mogli ići direktno u Ameriku, nego morali su doći prvo kod nas. Pa smo onda bi to na neki način iskorištavali. Te američke linije iz Dubrovnika su bile ove godine apsolutno najveći hit sezone i to je nešto što je podiglo i turizam u Dubrovniku, a i šire. Amerika je ipak najveće turističko tržište emitivno na svijetu i danas praktički više nema puno ljudi koji se bave turizmom, a da ne zna za Hrvatsku, što do prije 5-6 godina nije bio takav slučaj. Da. Bili smo i na sajmu IPW, to je bio najveći turistički sajam koji svake godine održava Amerika u smislu da se prezentira prema svijetu i to je bio prvi veliki turistički sajam uopće ove godine i zato smo išli. Nosili smo maske, barem unutra, vani se nisu trebale nositi maske, međutim ipak je došlo nekih 3000 ljudi, što je barem pola od onoga što dolazi inače i ljudi su bili strašno veseli i optimistični i eto, to je jedan dobar znak. Kad Amerika krene, onda krene i svima drugima. Super, odlično. Mislim, evo, pratim te na društvenim mrežama i baš nekako kad vidim da si nešto objavio, znam da je nešto dobro, da je nekakav događaj i da se nešto zapravo događa i pozivam sve da zaprate Vladu na njegovim grupama, jer onda ćete znati otprilike što se događa u blizini vas ili preko granice. Da. Evo, mislim, i ove godine je zanimljiva jedna situacija, ne za ovu godinu, ali za sljedeću, da ćemo moći u Sjedinjene države pa doslovce bukirati kartu, sjesti na avion i otići. Kakva je sad zapravo procedura? Vidio sam da ipak nije baš nešto tako najjednostavnije, da se ipak prije trebaju popuniti nekakvi podaci, a onako malo mediji su napravili da je to zapravo jednostavno. Pa to je puno jednostavnije nego prije, međutim postoje određena kvalifikacija koja se mora proći, što se zove ESTA. Ista takva kvalifikacija postoji za bilo kojeg građana Europske unije i još nekih država. To je elektronska prijava koja se mora barem 2-3 dana prije obraditi. To nije često da se tamo, kako bi rekao, nekome ne dozvoli da putuje u Ameriku, uglavnom to nije kao ono kad se vadila viza. Međutim, na neki način je to za američke vlasti važno jer saznaju ko gdje ide i to je dobra stvar. Košta samo $14 i traje 2 godine, dakle nema ko prije da je 160 i da ima ograničeno vrijeme. Ono što je lošije je da ljudi koji će s našom putovnicom putovati u Ameriku više neće kao prije moći ostati 6 mjeseci, nego samo 3 mjeseca. Međutim, eto, jednostavnije je za sve ostalo. Bili smo u Americi i od kad je to krenulo kod nas, vidim preko moje grupe savjetnik za putovanja, a inače da ljudi se interesiraju, ljudi vole Ameriku, Amerika je po meni najinteresantnija zemlja za putovanja na svijetu i vjerujem da će biti interesantne brojke. Naša sezona je bila dobra, ja mislim da i kod vas u Dalmaciji su ljudi zaradili dosta novaca pa ih žele negdje po zimi potrošiti, sigurno će Amerika biti jedna od tih destinacija. No ono što sam htio reći, što mi se ove godine jako sviđalo, a to je kad smo zadnji put pričali, onda smo pričali o jednom brodu koji nam se javio, pa smo mi počeli preko Facebooka i
preko ovih društvenih mreža to propagirati i promovirati i na kraju smo vidjeli da je taj brod bio prodan više od 10 tjedana. Nešto smo mi isto pomogli oko toga, ali to je jako lijepa priča, ne samo zbog toga što je taj brod prodan, nego zato što su Hrvati, a i gosti iz okolnih zemalja prvi put vidjeli da je takav proizvod dostupan i moguć i našim ljudima. Do sada je to bilo uvijek skupo, 2, 3 ili više puta za goste iz Australije, Amerike ili ne znam kojih zemalja, a ove godine su svi mogli uživati. Cijena je bila negdje oko 700 eura na brodu 5 zvjezdica ili 4, svejedno koliko se on kategorizirao, fenomenalnom brodu. Ja sam bio tjedan dana na tom brodu i vjerujem da je to daleko najljepši doživljaj što neki turist u Hrvatskoj može doživjeti. Jer kad mi kažemo tome da mi imamo najljepše more na svijetu, onda je to najljepši doživljaj tog najljepšeg mora. Ono, ljetovanje u Crikvenici ili ne znam, u nekom manjem mjestu na obali sigurno nije isto. Tako da to baš ono sviđalo kao jedan odličan potez i brod taj Freedom i kapetan Rakuljić koji je shvatio u jednom momentu da je to važno i da će se na taj način moći popuniti sezonu. Pazite, govorimo o dobu kad nije niko ništa znao šta će biti. I sve je dobro krenulo i sve je dobro završilo. Prema tome čestitam i njemu i sebi i svima koji su bili uključeni u tu priču. Da, pa svakako Ivan nam je na jedan od sljedećih kojega ćemo pozvati, ne znam kako je on sad s vremenom, ali s obzirom da ćemo sad ići opet u standardnim terminima, pa ćemo ga uspjeti jednom dobiti da nam malo opiše kako je to bilo i što će se događati. Reci mi Vlado, stvarno sam te pratio još zadnjih 10 dana, ne znam, od Nice, Maroka, ja govorim, kao Vlado će nam doći. Vjerojatno će se javiti od nekoga, ali uhvatili smo se u nekom predahu, jel? Da, sad sam tjedan u Zagrebu, putujem sljedeće na Sejšele, uskoro, sad tu je malo problema oko toga, dakle treba izvaditi PCR bez obzira na COVID pasport, treba izvaditi PCR prije, pa onda to se treba izvaditi tako da traje 3 dana do ulaska u zemlju, a da bi se uopće prijavio na aplikaciju na webu za Sejšele, moram prvo dobiti rezultat i moram imati plaćenu kartu. Dakle, otprilike od onog momenta kad ću dobiti rezultat, do ukrcaja na avion će provesti, ako bude sve u redu, proći će 7-8 sati i u tom momentu moram sve to riješiti da se mogu ukrcati na avion. I biti pozitivan, ne? I biti, da. Negativan. Ali stvari u tome da su to, Sejšeli su jedan od otoka gdje nema ničega, nema nikakvih bitnih brojaka i nema zaraženih. Zašto? Zato što je taj PCR puno bitniji nego u stvari COVID pasport. Sa COVID pasportom isto možemo biti, bez obzira cijepljeni ili ne, nosioci virusa nekome negdje. Ali sa tim PCR-om oni vjeruju da mi ulazimo u njihovu zemlju čisti. I to je prilično važno. I htio sam reći samo još jednu stvar. Dakle, ovo ljeto, osim tih tjedan dana na brodu, nisam bio na Jadranu, uglavnom sam išao okolo, dalje po Europi i mogu reći da je Europa bila puna i da su svi jedva čekali putovati. Nije samo Hrvatska postigla nekakve rezultate i sve ostale zemlje su bile isto vrlo zadovoljne. Neke zemlje su napravile, kao što je recimo Slovenija, fenomenalnu stvar za svoje goste. Dakle, Slovenci su dali 200 eura po osobi svakom građaninu Slovenije da ih potroši u turističkom sektoru, plus 100 za punoljetne osobe da ih potroši u ugostiteljstvu. Dakle, to je jedna stvar koju su radili godinu prije, pa su napravili i ove godine i to je bitno pojačao lokalni promet u tim državama. Isto tako je bilo i u Srbiji, bilo je u Austriji, u Mađarskoj. Dakle, ljudi su trošili taj novac tamo, to ne znači da onda nisu zbog toga došli u Hrvatsku. Dapače, ali su i taj dio potrošili tamo. Ne? I to nije sada je to trajalo tih 2 mjeseca. Bio sam prošli tjedan u Sloveniji, u Ptuju i na Zreću, to je kod Rogle. Ti hoteli, te toplice, oni su svi puni i danas. To je jedan od načina kako bi Hrvatska mogla pomoći da se napravi taj famozni turizam od 365, a za što nije nikad ništa napravila. Dakle, niti 1 milimetar nisu pomakli se nigdje, osim stalno bajanja sami sebi po
raznim medijima i to je fenomenalna stvar. Dajte ljudima, sad su napravili nekakvi mjesec turizma, ma da, sad su svi ko ludi da će u oktobru putovati po Hrvatskoj. Dajte im vaučere. Pa ako im daš vaučere za 100-200 eura, onda će otići taj novac negdje potrošiti, sigurno. Neće propasti. I to je fenomenalna priča kako se može sa lokalnim ljudima raširiti turizam na duži dio godine. Da. Vlado, ide nam sezona skijanja. Jedva svi čekamo. Koji su planovi za ovu godinu? Pa svi se tvrde da će otvarati, skijališta su već neka otvorena u Austriji, ove na ledenjacima, snijega ima već dosta je palo. Za 18.11. su već predviđena prava skijališta kao Obertauern, oni će biti prvi na redu. Nakon toga vikend iza, pa još dva vikenda iza će se manje više otvoriti sva skijališta. Pravila će biti takva da će se morati doći sa maskom na žičaru, da će se morati imati COVID potvrda. Oni koji neće imati, morat će svaka 2 dana raditi test. To je problem za turiste koji žele kupiti jednu kartu, dakle neće moći kupiti jednu kartu, nego će se te karte prodavati svaka 2 dana. Slično je i Slovenija, i Austrija, Italija i Francuska, i vjerujem da će u svim Alpama biti otprilike isto. Ako se ne dogodi nešto strašno loše ili ako se ne dogodi nešto jako dobro, pa onda se neke mjere ukinu. Dakle, bez obzira šta neko sad tu misli, neka oni rade, svi jedva čekaju da rade, naravno da rade, ali vjeruj mi da je pritisak na skijališta takav da je već sad dobar dio sezone u mnogim skijalištima rasprodan, jer jednostavno ljudi u Europi imaju puno novaca koje nisu potrošili na putovanja i koja jedva čekaju sad negdje potrošiti. Šta im je bolje nego po zimi nego u Alpama. S tim da još uvijek što treba dobro znati da daleke destinacije su slabo ili nikako otvorene. Dakle, Tajland ili Bali još uvijek nisu konkurencija skijanju, što su inače bili. Prema tome, još uvijek je pritisak na Europu. Da. Evo, nekoga ćeš nam preporučiti sa Jahorine, da ga zovemo u podcast, pa ćemo se to čuti malo kasnije. Mislim da ti imaš tamo nekakve kontakte. Da, Jahorina je fantastična. Bio sam lani prvi put nakon 20 godina ponovno. Vidio sam ove godine da rade nekakve specijalne festivale balkanskog popa već u 12. mjesecu. Dakle, ozbiljno se pripremaju za sezonu, čak su napravili nove žičare, dakle, Jahorina je daleko najbolji skijaški centar, kako ni čitava Slovenija nema. Na tome uopće nije bez veze. Imam neke poznate, da pače, bit ću mi drago da se nekog iz te strane uključi u priču o turizmu. Odlično. Vlado, svako ti putovanje dobro želim i da se možda još jedan popet čujemo kad budemo imali nekakav ovakav podcast u 3. mjesec, onda ćemo znati malo bolje. Treba im neku u siječnju da vidimo kako ide zimska sezona. To je Aha, možemo i to onda napraviti, pa samo s jednim dijelom. Pozdravljam te. Hvala, bok. Bok.